Por causa ko aka segundo vez eksperyensya kaya pwede encontrar muerto mga mola-mola, pescao o sunfish na syudad de Zamboanga, que enseguida se man kalayat na social media. Junto pa con el seguidito temblor ya sucede. Cuantos mga vivientes ta habla que cerca ya según el fin del mundo base na mga istorya del mga debehes. Del pasaw semana, un sunfish el ya encontra muerto na lamar atras lang de la escuela del Zamboanga City State Polytechnic College y ayer también aliparte de la mar del Sangali. Para aclarar con este asunto, el news team ya anda atraca con un marine biologist del Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology. Primera vez el news team niya pregunta, cosa ba klase de pescado este mola-mola? Usually, el mola-mola is a deep sea fish. Pamilya si del... Actually, na family di sa ele lang solo. Pero related sila na botete. El mola-mola, usually, el temperature gat sila si tanada at takeda is from diaton tropical temperature hasta na mga 10 to 12. Bihan ko na si dura si sila na mar, either man disorient sila bo agwa, or murise sila. So that's why si disoriented sila, el tendency ta sige lang sina current kay mo sabi man hindi man gatsos ben fast swimmer. So sige lang sila sina agwa until tamira kita kun eso chenbes muerto ya. Pero usually el mga sunfish si dura sila sina na cold water, ta subi sila sa surface tan sunbathing sila para man biro uli dila temperature na kwerpo. So, hindi sila pwede assess amo sila tamuri. So, that's why tamira kita kanila, chenbes muerto ya. Chenbes talit maluya ya. Because tabas sila sa frio lugar. So, tabos ka sila sa caliente area. So, hindi sila sa kunta caliente area. So, amo sila tamuri sila. Base na research del news team, este gali sunfish o mola-mola, el puede queda grande, más de 200 kilo para 1,000 kilo. Kita está na bien hondo parte de la mar, kaya hindi kaya encontra maskin el mga divers. Pero porque ga, ta encontra lang muerto con esta sunfish como aquí na ciudad de Zamboanga. Verdad ba que cerca el fin del mundo si encontra con este muerto? Hindi man siguro pa kumigo, hindi mga sa end of the world because as I've said, disoriented so sila. Hindi man sila abla kita, once mira kita, unusual say. Usually, el only kita encontra kun el mola-mola is from Atlantic to Pacific area. So which is kita under na Pacific area side. So chene kasi hindi kasi sila bien manada na temperate country kay muri sila, no kere sila sa frio lugar. So por eso aquí lang sa hindi lang kita pwede mira kun ese aquel abla kita pirmi because deep sea pescao sila. Asigun kunlim, posible epekto ya este del cambio del clima o mal epekto del climate change, donde cuantos mga animal de mar el hindi mas kaya aguanta el cambio del clima abajo y mar. Por causa, tiene kanila anad na frío pero ta caliente el temperatura del mar y tiene kanila hindi aguanta el caliente itamuri por causa la bien frío agua. Siendo uno del mga eksplanasyon, amo ta diritiya el hielo alin na northern y southern parte del mundo por causa con el calor epekto del polusyon, que un indikasyon de abuso ng media ambiente di atun. Este también asigun el semejante razón si porque mismo el tiempo, fronto lang cambia este tiempo. Albert Luna, Dateline Zamboanga.